Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule China le Russia in do thlona South Korea boru kan lut Russia le China chuan military joint exercise na in South Korea Air Defense Identification Zone an lut ni in Seoul military chief chuan soi ma se poi khoyero an nei lo ni in South Korean Joint Chief of Staff chuan soi China lam chuan hemi chungchang hi soin kumdanga kan ti dan thin angin joint military exercise hi nayani ti in an soi ve thung South Korea Joint Chief of Staff chuan Russia le China in do thlona te hi minute somvel an rambo rok chunga an ron lut tian soya South Korea chuan F-15 le F-16 in do thlona atir chuak ve ngala thlona tui phurchi po atir chuak tel boka sang ni som pakwa po khan an ram china China in do thlona ron lut to a hemi tum hian South Korea hian warning shot voi zali la in ro chang le tani Israel Defense Minister Benny Gantz chuan Iran missile bun na an hriat chhuat thua soi tun na ya Israel chuan Iranian ho missile bun na mun ni a an mu chhuat thua soya thlare vak lo liam ta khan helai missile bun na mun atang hian Israel tui puita chu targeta an ron man fo thu Benny Gantz chuan soi Israel Defense Minister Benny Gantz chuan Iranian hoin missile an bun na mun pakhat chu Chabahar chefel ni in pakhat jok chu Qasem Island ni in Iranian tui pui kam maya ani thua soi Israel hian intin nge ma alak don kan nga changzel don nia ole thupuya lutila Khovel in lumlet chhozela Khovel ramro puiber USA chuan L2 le R2 anei chhotel tela economic le ral thom lama te phak tum tu Khovel ram hausa le changkang zinga China chu aron pong to le Cold War hun lai ta to Russia po hi US ne na in el takan ni zia chu kan hrevek ome Cold War hun lai in Khovel ram lian pani USA le Soviet khan ramte naw te lam tanga siamin ral thuam anin siam siek na sa ma ral thuam lo om tak tak an chera missile an siam na sa tak zetani USA sar lo ke che tak nu khan ral thuam an siam zo zai te kha ti che then turin thuthlung te an ziak hialani ral thuam tam tak chu ti chiat an ni chhauta a USA chu fal takin akal chawa economy le thiamna phak tu an om talawani heti lai hian China chuan Mao Zedong hun lai atangin kalphung thar hnoya ruai tu tha zar zawin ma an ron son ta zot maya Xi Jinping hun ron her chuaka China chuan mel thar na sa takin a hmu'a ruai tu chakle patluak tha ase to chu thla du haulo ruai tu ro pui an naya ani hnoya hian China chu economy laman thang na sa in ral thuam lama po an than chak zia kan hre ome US hi sipai chak ber nei nia hriat thina nia he chanela po hian kan ron ti chuak nual to a Khovel mun rang ranga sipai mun a hung thlu maya USA chu ban sei takani Middle East te Europe mun rang rang te Asia lama la China ep turin sipai mun a tho pui terama abun thlu mai boka chauphak rual lo man ro tha le sipai in dei zai tak nain Khovel dap chuak in a hung chuak vekani USA hi angaya tha a chakna chu lahum him renga in nga ya hei tak hi Donald Trump khan aron social na sa hle Khovel ram re thei te an puina sa midang ta nan in seng na sa nei to ate UN lama te UN hoya body rang rang ate Khovel ram dang te sum tho ai tam fe mai USian ram ro puyani zia tarlan nana tho tok tok mai thina ni mani engmani to mangsi lo chung kwa kan tlabal lutuk to kanin ngai sakangai to ani kan ram hi kan number 1 ani angai to mana min thla tu te thinlung huai sen kha kan nei to lo USA ro pui taka khan kan kir le angai ni alang lama ro pui du wanga chungril lam tlabal rang si a Khovel ta na luan chua dervel chu Trump du dan khani talawa USA chu number 1 ada tareng ani kha ral thuam abik takin missile lama ma an lak lo na por rei to a hypersonic technology angat phei chuan US L2 Russia le China ten an le pel to ni in an soi ta hial mai US Central Command how to pakhat chuan tu nang renga China akalani chuan tuna tra kum som nuwa chuan China hian US chakna aron ni rual to arin thu a soi nge nge ani
Pentagon chuan report pakhatan ti chuaka kumrei vak local ta atang khan nuclear force a US hian China a phato lo ni in a soi China chu athang chak to zok ani ati hial US Vice Chief of Space Operations General David Thompson chuan Russia le China a in US chu hypersonic technology sa anhiam to zok ani heng ram pani te hi an advance to zok ti in a soi hial to bok General chuan Chinese le Russia a in hypersonic program sa kan hufum to ti in Halifax International Security Forum a asoi chuak hialani hypersonic missile te hi an bon hle a ri aya alet nga aya tama chak te ni in leituam tu boruak pon lama in kho chuakin chaklutukin ngai tu athiam phak bakin mangchia an thlen thaya tuna radar omsa tuna khovel in a radar nei sha tunlai takpo hian aman hlei theilo hial te an ni hlom hetiang hi mania China chuan ron test phut maya news trend khat chuan US abara khai hle ni in an soi hypersonic missile chuan China a in Russia bonzo ka Russia che hi hypersonic missile thuam fam kim nei om chhun ni a soyani China hian test ma se ala develop chhozel ren ani a Russia ero chuan nei na rei to a du huna man thei mai turin na in ring to hle Russia Armed Force te chuan KH-47M2 Kinzhal air launched ballistic missile an naya hei hi advanced hypersonic glide vehicle ni in tin 3M22 Zircon anti-ship hypersonic cruise missile anei boka ole du tok le photila in zawain ni man nuam mutui mang traffic ule